ruang da hitin akai ti sia chun Federal Reserve ni khanti Federal Reserve ni khan 2020 in 21 akhan interest ka batak ten an thak tika zero bakan an thak mo 0.002 an thak 0.002 an thak tika khan chauza ni phaisa an chu piak mi ka amyak zai man lo in a phaisa long krang pi khan mi pi karak choi asi e khaleo kami tam pi ka refinance on rak tua in zong tampian rak chok e khati in an rak tu ami kha atu hi recover tu than ha phaisa ka lak than ka ha ki zaya in kan zau sia chen zaya kha ki atang atum mi kha choi tar than e chunga khan kai tar than ha aruang cho federal phaisa pi ka alaka pin mi pi sina khan aphan mi kha loi kha arakir than long akhan US ramcha economy kha ahim lai ngweche phangpom hu timi inflation kha akham kholai ti khamte la tu kumi an target hi federal ni atlombic 3.8 tiang he anitit mi se e chutin ka chimte ka federal ni 3.8 anitit atu hi federal achun 2 point something thong long se 3 point de ma se tu kan ma sin arak phan mi chu 6 ai chang arwang cho federal ni phaisa choi mi jai mazat i ma kha bank han an lak chin mp sina akan pek tika khan cho akar lak khan service fee le point bol khan ni chat tika 6 the rank lo tiang he phak me se federal ni 1 2 3 and 6 ang kai tar mi kha cho selo federal level chon 3 rong ke se la 4 tiang he kai tar ding khan ni tim tika hoi kum 2000 atu kum 2022 le 23 chung he cho market hi achet tuk da ti da lo chen ai interest e batak ten kai tar peng reading kha ado ngai le 2024 hi election kum se ko politic ni avan net lai cha khan politic level ha avan sok sam lai kai man ka heru achan dang 2024 ha chun atu han thak than ko men ti heru achan dang ka nei ngai